Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Non nilitum dak dongkamu kamalong ingdeng trok si kebra trok aningkan kepleng that anniversary of Semson sing Ingti alangli ilitum dak Karbi Anglong aphan district council ekewan pia banglo alangli kichi mate alangli dak pirthepen kaceboy arni alangli phan katalon pon nilitum ladak peklang ponek po la siguione tunta stop ke doan non bang bompo kita jo la ada apor ke miro sin na panjo la mira lek sangwet puhui pagwet kan litum stop pen jo salpini pagini ke du in suar no ke doan kan tunta jo na pan ni jo ke jangan ni Jomu kami kenapa ni lah lulur itu susah anak kemudian sih nanga cepat je pulo date na kisok sih keli anke susah nanga ning tina pari ning kepian kita yang kan lepas itu lah adharmu cipupe pinsuar lu cipupe parkir lam cipupe lah non lah kembang ber dan ke hak sokong bandingkan kompet cek dengan itu jadi su hand brake kelong ya pantana ning si wet kalau dia kembang pang rumpel kapan long ya pandan bidi yang begini suri yang begini bed nak jadi negara bang kalau nama itu nanda bang si itu tapi jadi milu sudah sama Ore dalam ke pengagum surga. Kita dun bang. Semson ang kailan ke karani ata monmuta dolan kawe tarbom silan Semson ang kailan Kori tu pancing bomu. Asar si permission guys. Sangat diri dia bunga gitu.
Pini ke lahai ko piok ma chui dulu. Ok tu ke pini ke cu si yun elu ya. Ada elu tu Semson sing di kalitang alni katalon. Mati alang li comeram hang ni kerap pasual ni kapalon na hut. Bang lu ko oh dali dah. Nang lu pun putar, tapi ko. Yo ni tak. Kan di tengah pun perang lama. Komol ru semar tet pantau thanang po. Alang like AFO mate Assistant Settlement Officer igla. Dutulang la ilitum yarwa sar ilitum staff engine marli tumanci kapap Karbi Anglong pen kapamman dia pan kuning riglu hingga tu ilitum yarwa sar no alang li angtong teron alang li phanta ilitum engine marli tumsi Karbi Anglong pen Karbi dia pan kuning riglu Ampun ke kumanu itu sudah. Alang like UDA igla. Alang litum bahini bang ke lake kurusa rahin lo. Itu